Akkan godhu dhabee yaanni na dhamaasa of keessa deeffadhee hafuura qubaasa yaanni kiyya gareef hin galle caalaansa na fahamsiise yaa rabbi sumarkadda waansa. Gartee egaa abbaa manarraa oo'u jirtu rabbi si haa bareechu. Khayrii haadha manarraa oo'u jirtu akkasuma rabbi si haa bareechu. Bal'aa manaa akkasuma jechuudha. Bal'aa jechuu gammaan kana riskiidha. Akkasuma bareedduu yaabbiidha. Babbareedoo jechuudha. Zurriyatan xayyibaa ilmaan jechuu qaqqaalii duniyaa fi akhirattis faayidaa si qaban kakkasiisan wajjinis rabbi si haa gammachiisu. Agartee egaa dhabee san oo'u jiru. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خرمي في غابرودو بروجو إن هاي جتي أورموني. Ana ustaazan kananiif dubatti arga isaanirra dheerachuun fedhu silaa akka kiyyaa duuba na ansaa jechuun fedhe dhiifama gaa qalbiin caftaniif jechuu kootii fi mijjattu boodanan dhagayanan dhufa mijjatu bannaan gaa inshallah guyyaa biraa walitti deemnu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا. دعائكم من آمين ابن مليكا إنا نؤمن ولك مسجدنا للتدافع ربي لسنا عباسو قال مرارك ربي لسنا عبوت جروها يا تنتجي ربي لسنا جراتو عمري جزا ربي لسنا هار إيرك سورس إيرك ربي لسنا عبال إسو أنما ربي لسنا هاجروا سنين جنة. بارك الله فيكم. مي أستاذي راك وستدير جرسن براتي ديبتاني يا أستاذ راكو سديرة يا نمني راكو سديرة ما يصير قطعيمي جماعة يو بحنا الباس ما يصير كيف نقدر كبات راديا ما يصير كباتو راديا ما يصير كبات أيه إيش أستاذ راكو سافر الرا ما يصير نقدر كيف راديا ما يصير كبات بيتا أيه سلكي تنتهي هركا جلاسة هركا بتا gara harka gara bitaatitti wani mallattoon takka jirti deebii dhaqee nu gadhaime. Wallahi argitee mallattoon takka garagaltee jirti isiisanii garaachi gadhae maal jechi wallahi hin kolfinaatti. Akkamitti Shem nasirra qabadeen. Haja qabdi madhu waan ol baate. Haja onni ol bahee fi dalagallee natti ba'ataa sila quraana qara'uu barbaada bakka akkanuma yeroo tokko tokko. Wallahi nabii keenya irratti alayhi salaatu wassalaam rabbii salaata haa dhangalaasu akkana jechaadha. Wallahi isinillee warra jechuudha sumayyoota kan as jalatti argamtan kan rakkinni adda addaatti jiru kan rakkina jechuudha jireenya rakkina jechuudha mataa rakkina jechuudha fayyaa rakkina dalagaadha rakkina qur'aanitti jabaachuudha rakkina akkasii wallahi fayyaalleen akka malee jechuudha akka yaani jechuudha akka malee jirtu wallahi rabbiin furmaatitti isiniif haa godhu. Ada murada khaisan hunda rabbi isiniif haa guutu waan barbaaddanii wajji rabbi walitti isin haa baasu rakkoo adda addaa wallahi kan nama qunnama kan jechuudha sii fi rabbiin keebichaa walitti quba qabdan ta ilmi namaa sirratti hin beeyne ta namatti himachuu sitti ulfaattu akkasii haa qabullee wallahi rabbiin furmaatatti isiniif haa laatu. Rabbii warra irraa furee jechuudha irraa faqallab godhe rabbiin isin haa taasisu. Akkasii wallahi durarratti sodaa rabbii qabaachuu qabdan sodaa rabbii rabbi nuuf haa kennu. Sodaa rabbii jechuun furmaata waa hundaatii jedhan furmaata jechuudha waa hundaa furmaata rakkinaatis yoo rakkinaatis jechuudha sodaa rabbii qabaannaan yoo rakkina qabaatte jechuudha sirraa furamaa jechuudha. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
nama rabbii isaa sodaate rabbiin furmaata waa hundaati isaaf godhaa jedhu akkasii sodaa rabbi nuuf haa kennu wayr inirraa isa soora jedhu sodaa rabbii qabaannaan rizqiin si biraa jechuudha yoo jechuudha rizqiin barbaadaa jettees sodaa rabbii qabadhu alayka bitaqwallah jechuudha sodaa rabbii qabaachuu qabda yoo rizqii barbaaddees ammaas akkasuma in aradta al-ilma yoo ilmii feetellee alayka bitaqwallah sodaa rabbii qabaachuu qabda maaliif jennaan rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana isaa kabajamaa keessatti maal jedha wattaqullaha wa yu'allimukumullah aboo rabbii keessan sodaadha rabbiin isin barsiisaa jedhu akkasuma ammaas yoo du'aayin narraa haa qeebalamtuuf ammaas jechuudha dalagaan ati asirratti dalagaa ibaadaa kana hojjettu yoo narraa haa qeebalamtuuf alayka bitaqwallah sodaa rabbii qabaachuu qabdaa jechuudha sodaa rabbii jechuun akkuma dura awwal irratti kaafne hiya miftaahu kulli shay'in furtuu jechuudha banaa waa cufaati jechuudha sodaa rabbii qabaachuu qabdaa jechuudha akkasii wallahi warra khayrii hojjetu rabbi nuuf haa taasisu warra jechuudha wallahi khayrii hanga addunyaarra jiru khayruma hojjetee deemu rabbi nuuf haa taasisu silaahuu umriin namaa lubbuun namaa takka jechuudha eega ilma namaa taate addunyaa kanarratti uumamtee as baafamte gara fuula akhiraa deemuu waan hin olamne takka akkasii warra khayrii dalagatee asirraa deemu rabbiin anaaf isinillee rabbi haa taasisu irra caalaan namaa jechuudha man taala umruhu wa hasuna amaluhu jaan irra caalaan nama jechuudha umriin isaa dheerattee dalagaan isaa toltee jaan umrii bichaan nama dheerachuun faayidaan qabdu jechuudha yoo dalagaan akkasii wallahi khaatimaallee rabbi nu haa tolchu dalagaan ilma namaa beeytaa khaatimaan laalama innamal a'maalu bil khawaatim jaan dalagaan ilma namaa khaatimaan laalama qoodii deemu rabbi nu haa taasisu yaadaa muraada keenya hundi walitti rabbi nu haa baasu akkasuma istiqaamaaf sabrii fi sabaataaf rabbi nuuf haa kennu jechuudha wallahi warra haadha abbaan jechuudha akhiramee gara fuula rabbii deemallee rabbiin jannatul firdawsi keessatti rabbii wallahi wallaa anbiyaa wallaa saalihoota wallaa shuhadaa'ota wallaa jechuudha wallahi jira kana rabbiin nuuf haa qubsiisu warra jechuudha wallahi abbootiin isaanii uumamaaleen isaanii irraa akhiramtee gara fuula rabbii deemte rabbiin ni danda'a wallahi taqabriin itti dukaneetee jirtullee sababni wanti arraan tan asirratti yaadannee maqaa dhoofnee du'aa godhuu jiruuf kana rabbiin faxanat irraa godhee jechuudha rabbiin irraa haa ibsu yoo duraan jechuudha wallahi qabriin si hufratun min hufratin naar boolla ibiddarraa taatee yoo taatee jiraattillee rabbiin arrumaan tana jechuudha da'awaa kadhaa teenya tana jechuudha dhagahee rabbiin nuuf qeebalee rabbiin haa caffee jannataa irraa taatetti rabbi haa jiru hiree addunyaa irratti jiraachuudha akkatanii asirra jiraatanillee warra jechuudha wallahi akkasiisanillee rabbiin umrii isaanii rabbii isiniif haa dheereessu haa jechuudha fayyaan qabnillee wallahi haadha abbaan faaya rabbiin wallahi haa taasisu waan barbaaddan wajji rabbii walitti isin haa baasu rabbiin jechuudha wallahi warra isa sodaatee akkasitti asirraa deemu rabbi nu haa taasisu warra jiruun ibaadaa aduuti shahaadaas rabbi nu haa taasisu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبيتا صالحا وزوجا صالحا ورزقا واسعا وعملا صالحا وخلقا حسنا haala gaarii jechuudha wallahi rabbi nuuf haa kennu ilmi namaa jechuudha kan madaalamu addunyaa tanarratti haala gaariidha malee bifaa fi jechuudha wanta tujjaarum ولا ينظر إلى إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم جدوا
أشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام ربي قرق آمان ملالو خناك جبابا خناك دير جينا ملالو أكسو أماس خناتو يجودا ديما خناك قلواج جينا ملالو قرو أمو قرق قلبي تيسن الله راجدوا فينظر كيف تعملون أكا إسن دلي دلال ملي يجودا قرا يجودا والله قبنا نماتي يوخاو قلنا يوخاو ديمنا يوخاو قلواج ومنا خنا ربي الله ورّ قلبي إنساني كل رب هو عتايسه إلا من أتى الله بقلب سليم بياك يا ماس إنما قلبي كل من لم تكن بيان بفجاني ورّيت شو قلبي إنساني كل ورّ نجابه سن رب أنا بسم الله ربي عتايسه ورّكس محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك اللهم عاقبتنا في الأمور كله وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا أرحم الراحمين يا من بيده أمر الدنيا والدين اللهم إنا نسألك في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فريته ولا حاجة إلا قضيته ولا فقيرا إلا غنيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا جاهلا إلا علمته ولا جاهلا إلا علمته تبارك يا أرحم الراحمين يا من بيده أمر الدنيا والدين يا من بيده أمر الدنيا والدين يا من بيده أمر الدنيا والدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا ديننا التي هو اسمة عمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا يا أرحم الراحمين يا من بيده أمر الدنيا والدين يا خالق يا أستاذ شبهان كيسان إذن قطبا شبهان كيسان إذن قطبا جرتيو أيوة شبكان كباجرة وتي قالي بدي ديبتين جتا نساقرين تيسا اتفو فاي أوكي أنقر منا بدي فردان شبكان يا خالق هاي ربي نسل الرجالة دعاء تيساني أوديمت ملائكة قدمت ربي قد مالتنا وقل اسم ملائكة إنيان إنوين ولا قمت سناجكتو حاجات رب سناباس يا دوراد كيس رب سنابوت جلو حياة طيبة رب سناجراج أمري كيس رب سناريرسو وان سنياد دم كل ربي يا دوراد كيس سنابوان صدات ربي النجاة سنهاباسو وان كيريت هاتي كل ولد ربي سنابوان كل ربي